Ha kakaknya terik ujeliau arajar arpuar kejing teruk laba lapsan kalayai biteng ha gejela. Bat kebor mariang kala pencong senjar ke kendau hagi sauteli gejaka ki bahab akamau senram konstituensi. Kani kejing tua jengko kendau kala shimru kejing im jong ki kendai ngut tang ha kani hi kesni. Hadangar keladan kejing tua jengko kendau bat kala litap iko kejing bat ha kani kejing ja. Sangut kila klat la tip kerteng kumukiliti lang pen lai ku arsenam kerta. Ima pisisha lang pen kat arsenam kerta. Das kamlang lang pen san senam kerta. Isa i dawan biang lang pen lai senam kerta badibe kelung ibadang hendru benai. Kad bau kupa jengini baro usan borlang marak ulalat na kejing yap. Haken mensauru kejing tua kendau kalalet ban ya kawi ke yeng hakaba argut kila klakno kebekentup yau ba robino kenter san murreu senam kerta badikong dret bersau san pusau senam kerta. Kad balaingut kebedan kene ke yeng kila lat im. Ha boro rengkuru keladan kejing tua kendau hakaba ka sonali banai nyo senam kerta kelaklat hagane kejing ja. Kat ba ha bet gora unatan dajal sangma ubaladan kat ar senam kerta uladu ela kejing im na kejing tua kendau.